Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ka Joint Action Committee jong ki South Li ki kenhun seng balang, nari bhoi ki bakenthop, nadu ka KSU, ke FKJGP, ke HNYF, bat ka RBYF, mentah ka sengi kila rai ban penlong sendon, da ka jingyat rally bat thang mombeti hanong po, kum ka dak ka jing penremjur halor ka jing syap penyap dusmon, ka samla nishan nongben, ha ubar jela, ka balaja ka sining kong jong ka tayo, ha ka shnong paham sim. Habakren sigilat pathai kubor nakaliang usamla bayashan lang karshan lor belong presiden bat usamla arestun manbaharan dongsni u belong secretary ka JAC kila pentip bayakate ka jingyat paipa lani ka rally bat kumjur ka jingthang mombeti larai ban penlong ha ka lai photarik mentau banai man sedang na du kasnong yo maulong bat penkut pat ha ka nongpo town shopping complex na du ka por arbajin op haisngi nakaliang jong ka JSC kala kerpat ya ki riu pat ba nadu ki nong mikmat ki nong elam shnong ki long kemi long kpa ki khun samla ki khna school ban yami rinti ha ka te kasni ban pen pau ka jing pen remjur halor ka jing sha pen yap dusmon ka te ka samla bakum ki te ki jingja kim dei bandang ja nang ni shakmat so nakaliang juni ga sausan ga Joint Action Committee jing sausan yuan hamni ban pen pau ki susi ka pau alor ka jing sha khat jubor no jing wei lagi dekat ka jai beri juni i samla nishanong dat au ne upuiwer poihap bre ubar jela ubar ni uber thapa ubala khat jubor ek jing jigi nak bukan kam dagi tiar banat hadu ba umilong shu banpet kane kalong kadika kane ka peni ya ka jing snosorong jigu ba unut ban yurat banut ban takti ban khat ke jingin jong ki pardo proson bujni tana kalian ni ga jong shunti jing sausan ni wanane bru ban remjur yunu jat yunu reu blanut ban le dusman hadu katne ya iwe ni khat ke jat bujni bat nakalian bujni ki south ligisan ni buru ya ka jimbete shapi baro ki barjala ki basa ko jala ga jini ladai ha ki khap kaput ngane wat plexor lana heglu ni nongkong ba pinong dei ban jerok kejap ya iweru nagi khot bijak terim juni bala darangja ni shman angir ngimte giblu ki bam tip iga ban ngimte ge kilo ngir ngila ai ban le ya gane yapi tang ba atau da burom ya gi khot bijak terim juni kanang ba mengiru nagaleng juni ngila burom lang yapi memberi burom ja kalau ja ini kita ada berjaya kita wei samla i basa ko asnang mulong kabhap ye po kadong thai lupo juni tegre bane nakliang juni ki sausen ki baju trelang report for abakutuk naduka KSU FKJP KSUF bat KRBF alor ka jing shat khat jubor jong ini samla te nakliang jong ka juni ki sausen ni lebu wei ka rally ka belong mentau naik ke lai potret tak hak sing trading mentau priu tak sedang ngadu por RBJ lokasi nanti nan po yomulong bat utuntut hangne hapo berak kompleks hapo nopo TPD bukan karali nakliang jungi di sausen di kepat ca baro ki rupa ba ngadu ki school ki noinkai ki nomikman ki nongsongkan ki nongsongyo bat sabro ki nongnya kali ki dormasnong ki seng samla seng nokni ba penuan ban yesnok tilang bani sya kene terali kablong kunci benta bangin penremjur ya we ulposlam blasim ya jingim jong we samla belului ba kade terali kami pelong kalau sebeta ka sukia ya ki kun samla apa kadong than jungi ba ki de bentip ki de siar ha bi de bat ki kam koi kha koi man bat ki bomde pat ki na ki chat kure jungi Daguta section biang nakliang ini nakliang juni sausen ni khot itu baru apinya koi betia wan sementara bani harte gerali kamu sedang ngadu arbaje napo yumulong kabar kumput pat apo mudah kompleks hanupo. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people
uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.